A whaia te mo mia o loa mai Samoa, ma nisi o atu moto le Pasifika e peo fiti matonga. E na o le tasi lava le maketi te mo mia, le Tasi Market. Tasi Market, e le ngata I fua whatoanga, e maua fo I ia fee, ma isi me tau mafa mai le moana. E peo na uwhai atu, e te maua uma o loa mai atu moto le Pasifika. O le talo le te sila mai ai, numero tasi lea o loa sa palai mai le atu o fiti. Kako karongi ue fo ia yasoi. Maua foi le umala mai tonga. E le ngata ilea, mo ila tau e fia le tātou tama o le whai. E te maua umala mai Tasi Market. Ai whawhetu langa o whaalawe. E sa o le lei, e maua tātou pusa pisupo. Tu ainga le lei ia leo le pama. Le ngata foi lea, maua pusa moa, I so si tu ainga sizes. Whapea foi la kako pusa siu pipi. Anse mai ngar ka pusa siu ngar whamule mole. Tai. Tama ia mo whara, la vergata foi leo pusa pepe, I le Tasi Market. E maua fo I pu mo whaalawe, in bulk, I le Tasi Market. Ia le nā Samoa, a mai ala o na whai umalau whaatau I nei le o nanga le Tasi Market. Aua nei e tu muli, ai alo whai nei o tātou ai ngai Samoa o le whea ngai Markoviti. E iai fo I le lātou o nanga ua tā ua le Monogram. E lafo ai tupe mo ai ngai Samoa e le ngata o nisi o atu moto le Pasifika. E tasi lava le no fuanga I te whai ai tūranga uma nei. Le Tasi Market, whale o loi Massey Road I West Auckland, a le ngata I leo Papakura I South Auckland. Can you be my wife? Samoa, no to new village. Every time it's out, I get to it. Oh, what you do for him? I'm a new year, I'm a for tomorrow. I'm a tamaile fa Samoa. Oh, I'm singing o leo na leta I lua. Na ahatea o na fupe au whaapea mātua. O le whisilimu o mo o e whaia o e tai lea tua. E o le Samoa. O te o whanau whatara whatu Samoa lau mai monga lewanga o lea fiafi. E le toi wha o wina o le tātou po klamere Tautai A'e. E le o nanga lau BluTV po lau ngana moana TV le whanga o lea fiafi. Aso lona whaare masino me lua whenua suma lua. O te fiafia whatu.
E mate mafuta male tau sala ia. Pea, talo fa pea le vanga fiafi. Talo Asiata. Ia o te whaatalo whātu, a mahofalo whātu i lipa. Ia maulunga, o le tātou au mei mo i le nei taimi. Asiata, how are you today? Lagona i tino matangi le lei, matua lagona le fiafia le nifo yaso. Tele vaenga ta ua sam whaiona sia le tātou BluTV, ngata fo ilora unanga le nei yaso. E ui o lea, ia o lea ma whata lofa mofo lofa atu e ngata fo ilora le tātou poroklame e le nei vaenga le fiafi. Sam whai ngā Samoa le veo le anu nu osu whatini sala. E le ngafta ulu men sa mai whaamitalanga le nei vaenga le fiafi. Ai mate fia o folo fatu, whata lo fatu ia ti o tau le mafuta mai le nei vaenga le fiafi. O apai ui. O amai oi le vai ngol le fiafi. Ma se oi le te mafuta mai. Omi e ma share tātou poroklame. Te lole e se fa monianga os fa nau te via. Yes, whawhitai lava Asiata ia moli atu le alofaanga I se tina pele ia kika Semu, a grandmother, a great-grandmother, a woman who is the backbone of our family le ingai Samoa. So le tina pele ia kika Semu, ia happy birthday. And I hope and pray for God's richest blessing upon you, Tina. Yeah, na le ngata fo ila ilia. Ia bole toi fo mo ngā lofa le tātou poroklame mai se fo le unanga le BluTV. Ia te o tau lava o whailonga ina o tau wasa soifua I le yaso. Le si vaenga le mafa ta lofa e o fo lofa atu Samoa ia tātou sponsors e le ngata fo ilia. Ila tau lo langorongo sua tātou poroklame. Pacific, po le Pacifica Family Health Group. Le fionga ia ngalu ma le mana vai whangaloa na seri ma le lātou o unanga. Toa oa lea pia. Toa oa lea ngei pia miua le lātou ofisa autu. Wa lewa na o ai e yaso ia. Ai whatoa o alua le te tonu le ofisa. E le ngata le au le leo I lātou o loo mua a wina le ngā ruenga lea. A or whaingo fie fo io na e maua. Just there, right there in Queen's Road, the heart of Pam, you are le ngata fo I leo lo I latu la lai we mouth Clinton e manrewa loinga a fa pe lo e tau fisilingia po e kau ma fau po ai se au nanga fa so I fo malo loina me fa na va ia lo so I fo malo loina le wo tu na tu luma le tanto wa Pacifica Family Health Group ia wa lo so fo malo loina ngata I le Pacific 40 ma la tu talo fa voucher taimi ta ua lava nei mo Samoa ai mai so le anga I le aso sa pa e otina o le aso sautina e fia lava e whailo atu e mawhainga e whaia le whatau. Ale ngata whaila, George's Peters, ma o nanga e whaike ki Samoa, e taro wha voucher. E whaingo fi even se ofu matango fi a mam, whaakau ifu, e whaingo fi ale talo wha voucher e sendai loa alofaanga to mum there in Samoa from anywhere in the world. Yeah, absolutely. Ele ngata ile na o nui tua I poru wa pia whaila le motu tele I se la whai. Whasoro leo le tātou whatalo whai tātou company launga suapo le sponsors. Maota Samoa service stations e Vaetelo. Mana tua la, e mawhai ona tutongi atu le penisini o lauta vale whao ngai na ile au nanga ale Pacific 40 maritalo wha voucher. Anga I atu le Maota Samoa I Vaetelo. Huku wa ile ka vale. Ioi, awala u whiarua inga maru wha pefuzo e le sautina. Le ngata I leo tātou Tasi Market. Now, everyone is talking about Tasi Market. You've been to the Massey shop, Tasi Market, West Auckland. O le a sau oe sila pea I temina e tūrau e lei o le. Asiata, o le matango fie le nei shop. You know, it's very clearly labelled. You know, e ke lakua, you are greeted with a beautiful smile. Anna, Maleafionga, Dinesh, and also the wonderful owner. Yes, you know, absolutely. Such a beautiful shop. O tātala no ai le Tasi Market, malalato unanga. O tele I loa o le pule leo le Tasi Market. Yeah. I didn't even know that was the boss when we got there. Such a humble. Very humble. He's a reverend. He's a whawhianga inga. O i o le whaiwhiau. Whatalo whatua shout out to le sunga whawhianga le whiunga e tole e fōre whiunga whasina tole e fōa. Le atuau Larry Lavea. Le mafuta o embassy for the Tasi Market. Le ngata o Massey Auckland 1 part 2. Triangle Road I West Auckland. Le ngata whaila ilea. O le tātou whale o role na I Papakura. Manatua o loo wha wau le tātou whapitoa for Mother's Day. Yes. A whaapea from yesterday, today,
Ele forever from yesterday today till Saturday. E mafai a fai lau whaatau. Just keep your receipt. Keep your receipt. Ole o nanga le peo na whai loa atu le live ale tausala ia pea i le tai au na le la. E mawhai o na mau e lungo le tautai A'e le tātou whapitoa. Whai lau whaatau, mai lea so na nafi. E le o lea so ngafua. O lea so na nafi. Ma lea so aso tofi tai au. Whapera sfrere mresto nai. Keep lau receipt. Ona i tango le tusi lo usua whai lungo le lisiti. Send mai le messenger le Bluwave po le tautai A'e. Whai lo mai ai sa e whai lau whaatau. Pule hawe. Penga o se lo lea po se whaatau atoa. Send mai tono le tātou messenger. E maua loa manoa e te iei le draw. O le draw la lea, e se ina e le aso ngafua. E umaloanga e makiva i le aso sātina. A le aso ngafua, e te ono manu malo hai. I se whaataunga e lua selau. Lua selau malims. Yeah. $250. Is that a one or two? Oh, le nala. Rono winga o to umai West Auckland e whaiona e manu malo i le lua selau lima sifuru. Malatou i sa fau kilani papakura ma fa soro tu le matou manukau marua koi o papakula mpukoi e umanga e makiva ile aso sa ai aso ka fua koi kumula pusa isa e tato o tato fa bitola na nga te lo tato sa maria ngalei awa fo ile la ngoro suina o le tato wa una ngale Bluwave is is vanga te fia look Asiata A'e for less special on Mother's Day as well for just this week only o le o ke lele pa o le kalo also my fiki the pink one the pink yes the best remember o le talo ni wele na sa ya Samoa ya soya saulo le lenga roma de karo Samoa a o le o mai lava fiti le lato talo lanu pingiki pink. Whoever likes pink, I like pink. For Mother's Day? Yes. A massive discount. Sa valuta la iva. Au le taibil nei, a e alu le Tasi Market. I West Auckland, po o tātou I Papakura. Ono tā la iva kilo. Wow. E ti rola lesi vaenga tā ua lava. O le pusa siu pipi. Le pusa fo ile se fulu tolu. Te se maleono iva kilo. E mawhai ona e maua. Ai whakau a koa pusa lea. Kamale ke kausami ai ngei kai au makalako kai au koru aso. Now, se lau ono sifuru. Now, if you think of 160, se o se kamai ia, sa mai tongi ngā taimil nei, se lau ono sifuru. I le pusa a koa le 3 days. Whai ere papa kiurai. Tau ngō fie. O le tau ora pusa lea, o te le whapeu te whai atu foi. E iei le whale mitile I stamaki, o te reta ora ingoa. E iei le whale mitile na pea, lua se lau se furu tala. Le tau o le pusa le. E te mauai o le Tasi Market, se lau ono se furu tala. Oka se ngā discounts. Well, may for all of our viewers and for anyone that wants to whakaui lako ko ngai for Mother's Day. Absolutely. Whaau tātou poklame le tuta iai. Pe a mawai tātou whasalonga whapisi ni sinei. A whaia te mo mia o loa mai Samoa, ma nisi o atu moto le Pasifika e peo fiti matonga. E na o le tasi lava le maketi te mo mia, le Tasi Market. Tasi Market, e le ngata I fua whatoanga, e maua foe I a fee, ma isi me tau mawha mai le moana. E pea ona uwhai atu, e te maua uma o loa mai atu moto le Pasifika. O le talo le te sila mai ai, numero tasi lea o loa sa palai mai le atu o fiti. Kako karongi ue foe ia soi? Maua foi le umala mai tonga. E le gata I lea, mo I lātou e fia le tātou tama o le whai. E te maua umala vai Tasi Market. Ai whawhetu langa o whaalawe. E sa o le lei, e maua tātou pusa pisupo. Tu ai ngā le lei ia leo le pama. Le gata foi lea, maua pusa moa, I so tu ai ngā sizes. Whapea foi la kako pusa siu pipi. Panse mai ngar ka pusa siu ngar whapule mole. Tai. Tama ia mo whara, la vergata foi leo pusa pepe, I le Tasi Market. E maua foe ipu mo whaalawe, in bulk, I le Tasi Market. Ia le nā Samoa, a mai ala o na whai umalau whaatau I nei le o nanga le Tasi Market. Aua nei e tu muli, ai alofa I nei o tātou ai ngai Samoa o le whea ngai markoviti. E iai fo I le lātou o nanga ua tā ua le MoneyGram. E lafo ai tupe mo ai ngai Samoa e le ngata o nisi o atu motu le Pasifika. E tasi lava le no fuanga I te whai ai tūranga uma nei,
le Tasi Market fale o loi Messi Road i West Auckland ale ngata i leo papakura i sa fokirangi. Can you be my wife? Falele yangi imalele nike ayele fa afalai Tasi lava a efia fia ile mano dumange ua elai lele falele yangi imalele nike ayele fa afalai So fa vele atu Samoa i le toi taliu me o le tātou poroklame i le leivanga o le fiafi a le tātou Tautai A'e ma le manuia Tautai A'e faiva o se le tātou atiruu au o nanga ma le tautua le tātou BluTV. O le isi vaenga leo le a tātou o atu e me se foi. O fiafi whapenei e masani lava o na tātou fiso tai ei ma le afionga i a le atinu Wayne Fong. O ia foi o le minister o businessi ala manuia whapea ma leipa. Bitai. Ia ia fufuanga foi le fionga le minister me se foi o le teimi nei ma tua ma ale e Samoa tu langa o taurumanga o le fono. Malana tu la fono le tau pasia le teimi nei. Bitai. E ele la fona faatuina mai te tono le parlemene. E winga ile saunoanga le sunga la aude le mali. Toa o ifo le minister o faatoanga ma fainga faivarngata fo ile o le teitei fono. Ai wa mafuona langa aisa manatu le nevaanga o le afiafi. Ia wa uteiloa na paula valeo le faatala noanga sa faatanu ina ile aso na nafi. Ma le fionga teitei fono por sunga la aude le mali toa. Ia faro longa tunga i tauru manga le palmene. Le sa fatuina mai le suyo faleata. To faia le ala le pule rimonia iafi. Ia na fapea. E ia le saunoanga sa nginga. Na fuai ona le lifa le fatautainga ma le fatou fala inga le fionga le fonfetelai. Ona o se fina ngalo na faalia e le sunga laule le malitoa. E le fatala noanga e le aso nafi. Mera le Samoa. La isi ke swinga ka ku proklame. O le ato e au mai le tātou whaatala noanga i le aso nafi. Eia no whai atu teimu whanau mai si tausanga ua i tātou proklame. O le au o nanga le Tautai A'e ma le BluTV e na o mea manino, mea sao, ma mea mama. Iyo, ina ia awane i eise whaarufi sasi. Whapea mai. O le le leila le toi whae mo atu le teimile nei. Iyo tau sila mai le maa whaatala noanga. Le anga sa uwe silingia le vahenga le anapo. Le aso nafi. Ile finga ngalo le fionga te fono. O le aso na finga ngalo pe afape uma enga positive pe negative. Se finga ngalo le fionga ile fonga fitalai. Leo le aso mai ai. Al tu langa na pe. Leo le a ko ki ka ko proklame po. Ina ia failo. O le aso finga ke ko you know, of course, Asiata, you know, whawhitai lava, Asiata, you know, ioi, e taua lava le nofo malamalama le tatu atunu, Asiata. Ai, ia manuia lau mai moanga e Samoa. Ia lena, lea whaale atu tātou proklame lea. Tautai voucher is one of the most convenient ways that I'm finding now to do my shopping here at Farmer Joe, and my sister just sent through the voucher on my cell phone, and I just come straight to Farmer Joe to do my shopping. O le si tūranga pitusili o le tāu, o le lafo me o le pepa tala o loa, o na whaanga le whaatau o loa e au ngā mo le ainga. I think it's really convenient for families overseas if they don't know how to help their families here. Then this is the perfect way. Mai ai le sa sunga fua tau e le sia sa. Le fia foi sa we mo mawina le foi au nang fo e ala mai le talo for voucher. Ila wana whaatau ma me te mga oi ile voucher. Tai mo le talo pa voucher, ua maua le apususi o se wa fine. So se paro loa whai ngō pie, a me se le te wherua i malau telefoni, tai mi uma. Ai lo le lafo me le cash, o na inu e leo tamao le ainga. Whaatea tu lava le talo for voucher mo le foi au nang fo whaatai. Ma lua langa le tampai. Tai talo pa voucher. Teki talo pa voucher. O te fia whailo atu, o lea ua taunu o le sāfo lau, o le songa le laulia le mali toa, fionga le minister, o le suite, o le teitei fono le suite, tai fo i le vanga whapawhai. I lungo le tātou proklame, o te whaafeilo i antu malenganga whaanoalo, malenganga fia, i lau fionga le minister, lau fionga le teitei fono, lau songa le laulia le mali toa, i lungo le tā proklame masani. Ia, i le nganga whaaloalo o te ofolo fatu ma o whaatalo fatu i lau to whaal vai malai. Lau to wha siata ia o le whafonga mua fo i le tātou porkalame. Tātou porkalame ua lau vivilu waisa moa i tātou tautua o le tautua ina leo si o tātou watunu ui tu ina atu o whaamtalanga tāle whengai
meo lo tup me sa tup mo meo la tup ko sio tatu tunu e malalu langi ato e o folo fatu ai la fa fonga mai tatu pa anga masani fe lava le tu le nei ro langi o e ta po i mau mai ai po Amerika ya New Zealand Australia ia po ve vo je tafa tato uso i Amerika Samoa ia o folo fatu fatalo fatu i malu fa le tunu e nane pa ia fa tala le lei talo fa siata ma lo se fu manuel ne va ngolaso ia lange mama so i fu ala le lei ta te tau fai fatalo fa i le anga le lei o le tua pa va ia tu i lo la e moli moli ba ia se fe au ta ua ma lo lau fonga fia ua masania i le sila mai moa le tunu e a tanta mai o lo so longa le lei ma ta oto i lango tonu si o tanto wa tunu e a mali ne yaso ia vai ane le mai ai fo i o le fono so si o tanto wa tunu lau fionga e le le te muri muri tai atu iau sau no ngai e le tauna fa le foringa nei o matau la tau le oso tele le taia e pe fa ua udi fo le malona fai le meta usami o lavu e nai vai lo le per kiona me e pe kiona le pupula me ia o lo le me uma siat ai la valtaia ona le la i le ala fai mai fo i sitatu tunu langi le le aso ia o lo o tofi malie o au ngaso solo matulanga fo i suia ingole suia ele vela i mal malu ele o tula i se tulanga e atangi ai se fa le tonu o se tau le ai o lo manuia me uma mai lava fo il taia ona le la ina wa ma telefono uso le tunu tau mai lava le taimi nei fito mai fo ngal ngalo office ia lo susuru matango fie le la o lo angiangi malie le matangi ia langona fo le ngangole fa longoina fo wa matano mai fetu o le fia ia matoe fo ile ngaso longo le fo anga yuta ia aulo manuia me uma se la pasene me uma siat Malo faaftai ia o se fianga lava lea wa o matou nei tau mamawantu ia matou te fia whaalongolongo a o solonga le leile tau ia o le ute leo whainga mea malo vo i le tai malo le pale le neaso tomu antu faafisili le neivanga o le afiafi na to le tau mo moi mata upu lau tele ta pa isa finangalo lau fionga le te fono ia ona ta fasifo fo i le ta matanga ruenga pe ona masani ai o le tomu antu i le a usuia i le fono i le neaso ia male mata upu la wa lunga sa fa moe atoa mai le la foi le mtango le vai aso le asolua ia na matua tuli matai uma le to tele ia ole se tu langa wa ta oto mai ai ia ai mai se foi o le tau tanta mai ia le fai unga pe ona tau talia ale fionga ile fonfitalai male mata upu ia ile to tau pauina pe to tau nanaina ia fa fulu tavae ia tu langa foi ia ila ua swafa foi o ila ua o lea e afua ile nei mata upu to tonu o le pale mene o le fauna isa uno alo fionga le tei fono lea se tu langa la tamai o fia fo o ia ile vaenga lea ia o nei le tai au na to usua le fono uso Samoa le tu lai afoleiva e peisa tolo po mai ai les farele le lava yaso ia ona to e faila i o saunoanga le fionga fo le fonfitalai o nei le afoleiva nei le tai au to e usua le fono uso Samoa Yo nei la tai le sa matalo iai pe un tolpo mai le sfreile. Ya ai sa fata tia ai fo i mani au lape o lana saunong. E winga le ta upu lewa e fsiringia. Tau filava asiata o lo manino le tulanga o le forsanga le fionga le fonfitalai nei. Ona o le aso a vareile. Sa polo ina ia o atu i le afiafia na nafi tau le fa. Wata unu mai la tali tustusia. E winga i le whaitionga le ua momori mai le fionga i le sui pare bia. O le afiafila na nafi o te mautinoa e a whaifo le whau tau nuu i a tali tustusia le nei. Ia sa iaila le tali tonunga fo le whapeta te atulo nei. Ia ona fola sia rola i o le whaiunga le whangfitalai po la lisi la sanga. O a peo tatou e muri ta i lava i le whasolonga po le process. O lo ta pena le fionga le fonfitalai le se sina si filme na o ia lava. Ia le mai tau le whaiunga na sauno i e fonfitalai ena nei. E le mai ana i loilonga le tari le na watu. Ono le fato a tau nure le olonga na filfa le fiafi. Ia masalo e le tai lava le tai whaari ma ono fitu wadu iwa suzu tasi lua tolu whaari ma ono fitu. Na suru lima i tula.
Sulima tula na taunu wel tari a aol fong fetalai ia o te loe o leo te mai taulo na finangalo. E tauna atoa se taimi de lei e au i ei po se lusu fai tula. Langa e taunu le fale fiafi e tal se furu poto fal fong fetalai. O no winga le te lava la na sai di dinga. O le lau te loa wi o te mtau talitonu la na fai unga la na fai ne. Pa pea se atoa le se lusu fai tula o no winga. Tai au la le la fola il fionga le fai unga fong fetalai. Ma o tua ia manga masani. Siata ai mai tau tato fono lea ua matua usi a le tulango talanoanga. No mo fa tope, no mo fa natinati, ya no mo alu fa solo atoa, ya no mo alu fa le tapasa. O mena le iai, dewa e fa fonga iai le tau manga o le fono le nei aso. Tolu aso, tolu pole fono se fai tau maltu la fono le nei o leipa mala manuia. Ena sisila mai le fina ngalo le fa alia no le mot. Na o sa no nga mana ia e fa longo tuge. Le tu tau le na. Male la mai tau for fina ngalo le fong fetalai. Ele tai lavar sul di mai tu la le por sul tu la fo le na mai pep. E no fa ta to pesa na fa unga le tari mai. E utu ia. Ena mana tu le. Ia, o le tu langal na. O lo to tenta por tai nei masalo tai A'e ia ona sa no lole o fong fetalai. Ia what is the next step? Tato lole fa tulanga non tau. Ia ai na umalole fa silangan na fong fetalai ma mautino ai. O le usa no tai A'e fola si island fa unga. Ia fa nga so lol matofon. Ia sila la ia na matuai sa usi ia le filaflofo inganek. O matua o ai o onga le whaamtalang o le winga o le tulafono o winga le lei, o winga wha le lei, o whautuanga le lei, o whautuanga fo e toe mati e le tulafono. E o mana lentala ni na nei, ma o le tu taura na. O le tu sili na ma le taua, ia usi le whasoa. Ia matua usi fo i le whautanga inga, ia ma le tūlanga i manino mamalama le lei. Ia na matua tolo po ele a nei le tūlatasi. Mato wanga i fo i official minister ia anga i fo i parliament ia fa ia na fo tanga va parliament ia ma le wanga i mai le fia fi sei fa tali atu ia lau wala mai fo i tapo kala ia mta pena inisio fo tanga o toyo nei tau ni ngolua ai pe o tulanga na sa yaile tau lumanga al fo tanga na le la alo fa tai le tano ai lau fionga le tai fono au tai ia la ile mata upule ia o le la o tato tu nei le matenga ile dei foi a taimi wa e pe ona e sau noa e tu tasia ile fionga ile fong vitalai ia e tawia na ta no atu e pe nga ngana foi la upala langi what if le la ala doila o fa fisili o le a fa pe nei e sau e ioe fa maunia ia pe le ai foi ele fa maunia o le a se tau tata mai o se isi stepu lau fionga tai fono ia sa tu foi le foi o moto so tatu o tunu i tau sanga i tele la si tau batata fata i mai ai pe afa pe umae e fa monia ia por umae fo ele fa monia o la si step po tau sone ia te la baia siata ia e tate musua e tali atu mele na ngele o fong fetalai pe no fa atu o le tangalo tusi o le motel ta upure nei ia o le fiona fong fetalai a fa italia o te talitonu la uta pena e le fong fetalai leisi la sanga. A fai ele talia, o ta pena fo le fong fetalai leisi la sanga. Mai a te auia sa vea ma fong fetalai mo mua, o te matua i o whawhitaia. Tulanga uma lea ua uia e le fionga le fong fetalai, fionga ia pari tele. Lio se umaspa. Lea ngol tulanga tonua lea, o lo ofafola mai le whaavai o le malo. Male tula fonu tu mau. E tauna whafoe mta upu whapenei. Malo, Peno whai atu mo mua siata. Ali. E matua le taua na rupong sasia si mene. O melen tupu mo mua isi fong fetalai e to lua mo mua. El menan tupu o le whaia ina popo. Whaia ina popo o le fong fetalai ona. Ua lape le va ai tu la fonu tu mau sa tauna muni muri ta iei.
I te taunu maila le fionga e pari tere. Ia, o le tūlanga na, o te manatu o lea e whaafonga foi o lea lava e awa wai mai le whongwhetalai, vai laina, ma tūlanga o le tūlafon tūmau. Ia mai o te taritonu la. E le aia se me o ngase ngase, e pewa pena e te loa po le positive, po le negative, ia wa sauni foi. Sauni foi le whongwhetalai i le tui e tui ia. I tūlanga e whafoi el tau. Alo whaftai le whiringalo manino lau fionga i le tai fono. Pai tau atu lavana le lai li tai au. Pinga kau a maka le mea fo ia ele. Ai pe e foula le mātou mai tau atu. E o lea se au te lona o lau fionga mfona e whaalau te lea. Pe wako e kau ioe. E o te tau tongi le toi ina fo i le tai o le tua ngai ia malanga whailau kusi. I tūlanga fo i o pei o la vaenga e mfona e tau sao atu le mātou tau mamate e mfona e whaalau te le vaenga lau fionga. Ia, ale nae ele o se lau tau mai tau. Pei fo ele le na mata le saunoanga ale atali i o le toi ina. Mata na tutu atu tulo wita tano ai upu whakakik. Mata na whiulatu le suru aulam. Mana o le toi ina sa alfang pengsingi i rungo le suru aulam ina ia mutele. Peita, e sa atu. Ele o talia ele atali i le whan pensini le. Wa toi waweana toi tina ia i lalo le whan pensini le. No fia tūla e lunga e whaasa o whape ia. Tatia ia e o se sea i pe ia whapene i te iwa velo o sotu i tono. E malama mai. O fiwa alasto ina e tam foi atulo na atri. E ta milo male anko le wha musa e sael tam foi taftafuaf. Ia e umane le atu. Ele ai wati dia ina ne nefu le atari. Tulo foi lava le fionga li fai puna. Ia e pe whapena le wing on tau. Wata musu fo i toi whaawi la vea se tūlanga i ne mea ne fua sa veu le file mu o le tae au manaia. O le sa manaia le forsanga le fionga le whongwhetalai le lotu. Ia, toi o atuai ma le tolo pōla na whai. Unga len tato whateltali. O whapea, ia tuia se i tatia se i whaipelta unu mango le aso po feo iai. Al tūlanga le na. E kolosi atu to ina na sai step masani ai fumble le polo ile. Lena pasi. Wale mamate langa ai te lola le mena mato mai tau atu. Langa na matua sum mai le camera i taimi na umana ko counter pack mai ko inga. Ai na matua sum mala le camera i foringa fo yo le faipule fo yo o faleata. Na matua mawala matua ia ola una vai na pe matua lost lava foi le wale o reading a mainga le play le o faiatu e ale lava tai foi o ele mo lo ai ale le capeneta ia me se foi o fainga malo o le ana pe ona isa unoa nga masani fong fetaling o le ai vai mai tau atu leina ma vai leina o le tulanga na ia ile fa moi ai o tele yo ile si fa fesili fa mole lau fionga de tei fono o te toi fia fesili mai lava ile mata upu na yel na tupu le fono le na te nei langa le fatu a maua le ta vanoa na ia ile amatanga o le saunoanga le fionga ile tai o le tuanga na e fa awi la vea ai ia ma e toi fa manatua tu langa te tau ona iai to tonu o le Maota ma le saufa inga ele fa ko ngua ko e lalo lunga e sau mai lunga e fa longo tasi ma fa na to fa lo tele va o tele foi tu singa ile ma le fitongi ai le lava lo ofisiri sa o tu lo fionga le tai fono por o fionga minister e tau ele te tau na so na pule tele mai e tasi ale le o tau fa longo ai o sa o le tono mo talo fionga o mato mai tau ile as ia na mo muatu la ia el to inal taia e tu la ilo taita ia fa to muanga na ele to e ma se si lapi to tanto sa no lewa tali le tuanga ia o inala le na alu forsanga to ina ia watu ulo ma ia au fa solongol tau o mata na o mena watu tu lafon ia ai ngawi mai loa ia ala fua ma ulape ele ainga tu lafon awa mata lona saumena ia fiai tau fa ino ai o la me usuir melea se au le te fa ngai nei le o malo il fono nei sa tau no vala au le malo ya Malaysia me na lai no tula
o lea ua uma na taofi atu le fagafetalai ma faanofo i lalo ma fai atu ia le fagafetalai ia e tu mai foi lunga ia e sau le ato e le sau la se leo foi lea e mafaina mai malama se matau ia e peisau ale leo sa ol mela fina ngalo e fai siata e tasi al tangata e faatontonu le fono tasi fo le tangata e faauigaina le tulafono tumau whether you like it or not ula le fagafetalai ia le la sau tulai atu ai marilie le sui ai mai se foi o le sui ia e tau fai atu le tangata waleva nei le maota tasi al tangata tau te whaalongo i o le whianga le fagafetalai ia pe lai fai atu le fagafetalai ia lai sau foi le akor ka vale ia ma le mea lava lenei o le leo ia ma le upu e whaatonu ai tauna tiutilo le tulafono ia nana lai no tula i atu e whamana tula o whianga le teitai o le tuangai e malu atu i nā e le maota le nai tu le fai mario le tau whaato al tae o e longa e al tae o nen whaatari mai pura le unga le fagafetalai le sa whaatari tari uma i le pa ia malu le maota e le i toa le leile manatu tae o le lang le sa whaatari ia woso mai mal me foi le wa o malolo nga wa lo fa e nga le fa popo fa popo nga pata ia tu la nga ia na ve fo tu la lo mal me na va tu se lo ia fa wa la mal me tau na ia fa pena le vale langona ia te usa o ve ma fagafetalai o te langona le langona o fagafetalai na va te le tau fa tari se sia tai me fa sa fa you have to do it right on the spot. E te refa pe me fagafetalai I fa tari so te ma fa tu so le fa tu fa un tau le e te tatalo I le nganga pa ia le tu e fai lau fai uma sao mal fai uma tonu on the spot I le taimi lava lea le la te langona le tūlanga le fagafetalai au vai atu lau a mata na whanu numi le mea o no tūlala I lunga break o le break la le nā e fai lau tala anga I le po ai lau te fai po te te le tu ngai po ai ai mau mafau fonga I le fagafetalai le taimina sei va sai rona finanga o le mena sa pito sili no mana o mi a o fagafetalai e ala na sui sa lato langona na I tono le maota le taimina e loa mai loa mata na vevela se mata o na tula I mai loa I sei va sai foi asi fa ma fa fagafetalai o le mele na lo te fai le taimi nei Asiata. O taimi o malava o te vai foi la amata na luta e a PSC. E no tu foi le lunga vai foi. E pei foi le na fai al sema. E a sei tol selo le fiong al fagafetalai sei sweet sema. Na. E na tolo e punga malo e to so mala to ineto. Yo so me wato tolo na. Ta penanga e pe fa penale la ngona le sala no tu la. Ia ele se si tu o le tae au fo ele leva na uma na fai le loto ia ma le fo ia tapu ia ole elo malmata o pule lunga ma ale ia vai tu pe tu ma lunga pe ele fiu ia no fa pena la vale o ta o pule so eu le ia vai fo na tem ba lo fa tai ia o te loa ai po le si taimi e tau nalo le toeina o la o sui le lano o le tulimanu la o fusu mai ai fatu ai o tau ngalo o masan to titi fasi furu tau sanga o pese la vai lana pese masan fatu ai o tau ngalo foi ia o te loa pe le o toe mamau foi ai masan le lei o le si vaenga e mo moli atu ai le nganga fa fitai tele le nganga no fai tau foi le to telo ila tau sa ko meni lungo le live male o le na mau foi le si u leo a sa o la to mana tu pe o le sui o fale la tai ma sama tau ale ai pe ora li pata tu pa ilunga no ala na fa fetai le tulanga le fa fetai le fagafetalai ua fu ala to sa noanga ma fa fetai fo le fainga malo le ma se si so le kapenge ka fo le nga nga lua koru punga ai a fai mau te toi mana tu mai le tau lua tolu fa lima ka usanga atalu na fato a mata me ta o live le parliament nga o kai konua kai fa le wanginga ya le saunanga ale fionga ya olo mi saunga ruenga le ufa share solo lunga na ma to to fa to fa u la ve ma to fa la fa fe la nga ile malo ya ma na to mo le to il fa fa tele ile to a fi malie me se fo le maua to vai io fa to me se fo le to fa le fa nga malo
Ia e sei wha uma mai le te leo mana onga. Ma le meo le tua lalo. Ia le tau toe au mai, ia mai le te leo tau sanga uma vai e sofi na ngalo i le tu lau fionga. Ia, a whai wa tō mai tau i le swinga le nā Asiata. O le mea tonu nā le whai, a whai le winga nā o le tala i a sausi. Ia matua sausi a whela whai. O le whono mua mua le nei pāle mene na whola al tau pule so mua mua. To e break le whono, tu aso e tolu wao tolu po. Ia, na wholo ai, le i ai o. Le la na tu i la wani. E vai tau tu la whono, tolu wao tolu po. E wai vai la i. E le aia ma se sio ma toi whara ve lave i fina ngalo. Fato au fala ve lave. Te au vai atu. Watau se e se faton ton wino le fono. E tele a mea no fia tu ai lunga ana nei ala i manatu. Ai woloa. E le vale se manatu. Mali e. Taupea. Taupea se i whaile au ngā manongi al kāpenet. La fai lau te tusi ale leia. Tula i mele si sui ana le lave mai. Fai se mea tau le HACCP allowance. Wa leva na ia tato risk allowance. Oe momi. Ia nā lan tue whasao e la tau. Te tūro runga le pule se wa leva ngai ka ko mea pau le whaia. Ia, e peo tūlanga na. E peo ma amata mel tae au tu wai lunga whaila tusi whasao le sa avem pandemia. Ia te tūanga lunga le suyo sa o whasara le angno me lima e whasao le whaila tusi. Ia, ona i mea na o le tai mai ale si o leo mai tā waso lava. Tu lo fulfono le tunu. Ia le te whasao e la tau. O le winga na ma le nganga na Asiata o le tuua wanoa. Ia te ua ia. Lei se si me siri na ilo na. Lea la utato walu le teimini nei. Ma tua tatala mai lava. Ia na no folola ia si me tunu ma si me ota. Ia, ma se mea puti el tu la fono le fionga fono stelai. O a mea le lei, ta ofi. Ka te onu. O a foi mea mole numana. Ia, a tono isi teimi au ngā. Ia o ni mele tau mali. Ia fa pena. Ma lo whaafitai tele lau whionga le tei whono mo le whaamani no ino le vaenga ia me se fo i o le tūlanga ia i le tau tonga o le tātou furutanga. Ia le sausuia le pāle mene ia au whaafonga usi fo i Samoa. O le si au whaafisili e ala antule nei teimi whaafitai tele ai tomua antule fisili le anganga whaafitai wau teiloa wa leva o na momo'o. Leva o na momo'o Samoa ia tunu i whafo. Ia, e toi fia maua se nei awa noa e mawhai e ona malanga atu se iasi le tātou atu no o matawhi whao atu. A lea ua manino i urungalu le malelenga le whionga i le tamaitai pāle mia. Ia o lea laua a matau na te tala mai. Ia e, ae o ani nei tūlanga o isolation se mwhai ona e whaalau tele whaamole lau whionga le te whono? Ia, salo nau mai al malelenga le whionga le tamaitai pāle mia. Matatu i le soe le to ieni isolation. A tatou sua le pese foi le al pai mai feleni isolation. Finish. O me foi le pe mai foi le malolo ina tango ye lo moenga. Ina e foi lo ainga wa malolo. Tulanga na le wai tatou isolation there will never be an isolation again. Te wana nga ini tangata e sao mia me le vaale la o mai. O wal tulanga fou le la fai. Ia fai lau testa e tele iosol vaaleli. So fai lau testa e tele ialun vaaleli. Ia le ngate le nā o le whātaunu unga. Se iwana ngāni tangata fui e o mai nei. Fai lau testa e tele iosol vaaleli. Fai lau testa e taunu mai whanua. La toula e testa tua lai matua ato tole malos. Ia to whāsai fua. Ia o la tau o iaina na i whale tonu. Ia o la tau lalena. Ia e anga e tau fia po se tasi pelu aso. Ai leto iain tātou isolation. Paena lona lua, ia lewa tosi sira mai watatala. O malmele tai tolu sfuru, tātou maltai lima sfuru. Ia lau tātou pekto nomu. Kalesia malotu, matala. Tālonga maisi me oma, matala. Patasinga whale ainga, matala. Wa uma mea talai. Ia mena la wei tatu. Ia, nā fau sau no atu le fionga le sa whapito atu sai mal tātou tapenango me ie whasolo. Ia, e to
afe mon tupu tangata ia fia malanga mai a me, fo i mai o lau tau ap. Rono wi, e rei tiki fo le ono, ia pe fitu malanga o mat, malanga ia lau tau ap, ia le fo ilala a porka lame atu tato malanga. E fo fo tonu a mo i la tau, fo ia wa leva na ina tato atu, fo tonu o mat. Ma e leto ia se tato to e fo i inisi tulanga pe sa tato iai siata. Ali. En fai foi no fa pe atu. Goodbye lockdown. Ka fa tusa nele wa sa no iai le fionga le tamai tai parmia. Awal mele la matua fa ma losi ai tato pui puinga wea lau tarifofonga fai tui fata milo le tulanga masani ni mele we yeli fai pule take care tato ya na malola ia ai per tulanga nasiat a fai te fio matai ete saulo e fio sao isat patia ele to ya yan tulanga lo to sauma eterno fo ye pia to tupo e fo inis fala bela a lo fio sao isat patia na malola ia a fai fo yo lewa ta look forward for e per me volele. Welcome to Samoa. Welcome home. Yeah, if I pay my full of sound, welcome to Auckland. We welcome each other. If I'm a being on a tour, Asiata, they will live on the tato polok. You know what a fia vaayat, ya matato militino, mafelo, ya too long enough. Ya, if I have it, Olela tup. Pa wala le mea lo fa solo feu tana inga le tala ina o pa fa fenga eu fe malanga inga o Amerika, Australia, o New Zealand, o Hawaii, Amerika Samoa le amatal vai so nek fe le va alele o va alalo fe vai tangata ia wasi sira la ile la tato fa solo atu lava tato watu ia ile tatala ia ma ve eselom faitoa Leto infecto la mtala fasoro ato. Pa lo fa fetai e au te loa i o le taimia na umaile malelenga le fionga i le tamaitai pale mia. E o ke fa longo tu ai e o laile upule martino le upule wo longo i tino matangi le i oi. I lo fo le taimi le o le au watu la to mo fai foi le te no to tupu i lo ulu vane fa fonga le tunu. E ka ke la kuma sa ai o foi ngai loa fa pe wo tala wo ku po le ya tato Samoa ai o le. Fatai fato fala inga ole a fe so ni telefoi ile atina ke lo e kasiar kalanga le ala u fionga te fono ma ko pala ke lo e ko kava a ko ya to sanga le na io na tau to e tau ma fai el tama ai ngo si o tato tunu la sa tu Samoa le sosia mar tama ai ngo ila to ia mana to le lava la taimi malia maya io Arkawa ku asi tasila u na tasia sia u fa la wilolea etasi ia mo vai to tele ia na to foi mai la ia le fa wa ule ta fa tara noanga fa mole mo foi la no e fa sina i pu vai le nei va nga o la fiafi aftai fa penano fai ia fa wa ule ta to prokala me pe mai ali ta to fa la wilol nei Tasi Market, an affordable local service supplying your favorite Samoan goods. Sourced and shipped straight from Samoa, expect nothing less than Samoa made. Offering a money transfer service, Tasi Market brings you one step closer to supporting your loved ones back home. Tasi Market, 1 bar 2 Triangle Road, Massey, and 1 bar 182 Great South Road, Papakura. Visit us in store or follow our Facebook pages for more updates. Tasi Market, your affordable local. So e fatalo fantu ile mai bonga le dei taimi o le fiafi ia moniso ila tau le na tau a fasili bai le tanto wa live lungo le tanto Facebook ia na osta mai vai ngale na tau fa alu fasasi au lungo le YouTube le lava na fa wa uma o ke ile tato fa tala nonga toi foi mai ia o ta fa tala no ala o fionga ile minister
o whaatoanga polo whionga te whono. O lea ua maua, o whase a le sa avea ma loia sili, ale malo, ma whapea mai. Ia ua le whea le whamalo lo, le sa whamalo lo ai o taimi fo tu lai mai le foe. Ia, ta ilo ia isi se le mātou mai tau, ma le sila le lalolangi a toi men tutupu. Ia em whai ana ta paso fina ngalo lo whionga te whono. O le aso fina ngalo, tau ia se vaenga o sa o ai lea whasea ma le tangi o le ua tu lai mai whamole mole lo whionga. Ia, whaftai Asiata. O lo vole lalolangi nei. Sa o al tangata ilona manatu. E sa o foi le fina ngalo, ma le whai unga, al whainga mano, na whai. Ona ele la ititi le mai tau al whainga malo I mafu anga, na laion wha malo lo, malatouin wha malo lo. Ile vai ma mao la al whainga malo, ele na al paula luta upu na nga I ele whai unga na whai. E eisi mata upu ele ilo te al whamisinonga le na mafu ai, tangi le wa mai. Ai eisi mata upu ele ilo te ai o maltemini, e afi ai, le ripoti le whaatali ni el pan mene, le whaapea teipo tai au. Ia, o tūlangana, ia, e iai pea le tangata lea iai lona fina ngalo, le tāpenango me umana I le fo isa vea mano I siri tato malo, e le tautala ma le whaalolo lango tamali uma o le tuno. Ai mana tua, e iai ale lai na tosi, iai le sa o mara se, e le whaapea fo ila se whai unga na whatanga whai na taimi. Ele la titi. Lango whai unga na matua I lau liu, ier kapeneta. Kapeneta na whai unga ele whai tota sea. Ia, se fulu lua mawhau whau. Fina ngalo, tō wha, mal whau tautanga. Male fionga te mai tei pāri mia. Ma tau te lau liu wai I fufonga umalava. Ina nei me ane wa mauluma se sirona langona. Ai ai me lai muri mai tuere, tai uma mai whafol mafuanga. Na lai ona fesiringia le au nanga le. Wale sa varitonu le alo tu la fona. Ma le usta ia tu langa o le savalinga o le whatino ino tute, kon kalate, wha tu la fona o tau siele malo. Iau iau lea. Ia, e pure lava le tangata I lona finangalo peo no vai atu Asiata. Al tu langa la vai al tu la ia le malo. E le fai meta o mate. E le o masarusalo. E le o autango. I reo pongi safo, e ala na whaile whai ua mautu. E tāpenang, ina nei te ila ua toi umai ua le mena whai. Wai sila tāpenanga le tāpena il whonga whetala il te mini. It's a long process. Ai o le taunu unga le lei, o na lai savalia ala tu la fon. O pena voila al melea. E ape no whai atu. Ia ele tau mia ia tau tangata. Lona le nafina ngalo toianga I mai pesili le mea. Ai pe ono whai atu. O le whato a tau whai wi uta misanga mo mua. Au te eloa se furuta misanga. Ia, o la tala na ai pe ono whai atu e tumur whalalo. Whai al fina ngalo le mea. Tangata I a o au iau te tūla I le mele u whai fina ngalo le malo. Tau filawa na sanga tonu le fina ngalo le malo. I say ave fo famsinonga wa at the end of the day ena si le mai ave umalato umai mal mato tertununga lato umai afia le sa ave ma fon fitalai Ia, manato le si tau toe whai atu tātou whiso o tainga. Ma le pioga le teitei whono, ia, po le sunga fo I le minister. Ia, ua mana ia la fo I le vaenga wo ia ila na saunoanga, me se fo le wha mani noi no le tūlanga. Ta o to ia I le wha sea le fo I sa avea ma loia sili. Ia, ni whainga ua ma vai atu leu toi mo le tātou whiso o tainga, ma le fionga le teitei whono.
O fele na ngatai la utala siata. Ia, le wa maua marsi ui fo ia lau saunanga i le tūlanga o le ata o tola vapea i le whai mali e fo i whai vole so engo le mata upu matūlanga o iai. Per tūlanga le na. E ave fo ia i li mo tūlafono. O tūlafono e tari. A pe no fai atu. Ia e puri al stafu ne i le lao na va. A vol tūlanga ia i alfina ngalo e sanga tonu al tangata i lona manatu. Ia le malo, o le mātou te teletonu, o le sa olfai umana fai le malo. Alo whaftai lo finagalo. O uto e whesilingi a le tūlanga i le miliona. Ta la mo poloketi e tū malo e 5 ma le tasi. Le ana to iai fo ia nisi o fesu ia inga mo le sao nga le mu ma le mautu ma le mausali. Ia maina ia wha awa wai. Ao le nei lava fo ia whetong ia i wha asoio tua oi. Ia i le tali mai fo ia le itua ngai ma le taitai ma i la tau. E mwhai ala e toe whamanino le vaisua le whamone mo le lau fionga. O le mele o mai tau Asiata. E le mana na o ia le vaenga le i te tonu i tu malo e langolango le chapipi. E afia uma le i tu malo i le whauwhatasi no le bloketi nek. E mana o lava na o le whaipura le chapipi. Matangata na langolango le chapipi. Ai ave ese o mai whafo sui o le fast. Malato e onga le bloketi. O le mena leu whatula i maltemi nei. Ai si sira nei la matanga. Sa fola malama ma fola ma el minsta. A fai e te fono le komiti le fast. Tau foi te fono le whaipula le chapipi. Ai fola atu na mta upu le so momo. Ai langa mailo. E pepelu. E le se me tupu. E le tau nuu poloketi. E le mon. O inala. Na toi li mo ai rola to fa mele. O mato manatu ai. Ya ola asiri lana mai e sui re fast. E fa tai telefon. No fa to tere el komiti. Ina ia tau nuu poloketi. Wa fa inela ya mai la wali ia te el poloketi ma fa ula fa lu malum. Olona wi. Ele mo se mele le tu. E o mane lava na fa tionga ma me o fa le ngai lo mal poloketi. E na fitu na ia le fionga limits time e se forma komiti. O vote tono le steering committee. O committee la. O mato fa mani e te fono al sui re chapipi. Ona ia paleni le. Te fono sui re chapipi. Te fono fai pure il fast. Al fa punga al committee le e tu malo le chapipi. O le a fa sui te fono ai le sui il fast. Le na palo. Te le menuia. Ia ma fia foi la sui lango il fast. Ina ia matua pa leni deli. E tala no ino mta upu i tono il komiti da. Ia, o le la o le mana na o le mena na o le tonu na le pisai nei, fai mai. Ele e tu atu pe o lava alfa i pure o le chapipi, ma sui o le chapipi. Ai fafo uma le fast. Ia ilonga sa o le mea Asiata. E se le oti le o mai fau. Ese ser fa fianga le o mai tau la muai. A fai o sui o fa sala la mu o fa la ulole na. O la tau na e ona le mea. E feo lo foi la pena fa pe ele fa tau e mo va o tau. Ai na mua pisa. E pe pelo ele tau nu ele se milion. Ia vai mai la, se o mo ia na le mea. Ia le la wala mai ne. O la tu o lalo. Fai le mele u fina ngalo ele minsta mal komiti. Awa ale ala to le savalia tu langa ya sia te fengo fiel me. O le lei se komiti e fai ale tu malo e fiete te. Ai sia manuo. Se matua o le o nga u matua i tasi le no pel mesa maseni. Ia fai le melna. Ale taimi nei o le tu i fa for o le ona le fale ie ai to fare le camela i tono fali e leo se me tal fe ngai menna mal menna le ve si nei e vo tau fai tu la ve fa pula o sale ya ale ai to mai le i me fa e pe fa pena se la ngona me tonu na le tu e ma fuai fe se i fina ngalo ma manatu ma ngona ya tal si ia
ua se tapu ia usta ia whainga whaavai u whaetul whainga malo i whatino. Malo whawhitai. Ea sa oiri kara lo makua tātou i sa vai. E wheri i loko ka ngaka. Ani fwori whawhaka maua lea tunu. Ea alo winga o la tatala. Ea o lea leo ngā fo i tau whailona ala tau si ia i lona manatu to tasi. Ala afia i umamale tu malo. Ia, ona whaanga solo leo isi tu malo ia wa iai le tasi male lango sua e whai. Ia ai pihai nai lava. Ia na umai fo ila ia lea whapea mai wale. Ai mai maua wanoa. Ola mātou fo ilea moonga mātou le tutu watu ia tunu i whafo ma mai tau watu. Ia talo whai fo ina i tau ainga mana i ainga waitelea au le tangata ia au le la au. Ia talo whai na i o ta ainga fo i ma ainga umole mamaru le tunu o lo i nei tu malo. La afia fua le maadave le fua ia eu lea. Talo si ia taunu. Ia ai o mai inga whai le tūlanga o le ufatati antu le matanga luenga. Ia tau o toila ia le i tūlanga. Ue si le fiasi ata. Sa oile upo le lo matua sa taua. E talo whai ta inoi noi. E kei loa. E whai nofo tane atu e mau paolo altu si tina. Ai peia se meo a vau. Tala na lo matua. Oi se talo whai ta inoi noi. Ia whai kuru meo lo mai whaon me ale si. Lo mai fue whaon polo ke ti ale si. O le mana ala langai e sui o tatou fast. Ai wale ai si a manu au. So le. O mai tatou ngā lue fata. Si paulo le wala e skweli pa leni. Ia te wha te mo kala simoni ai. O le wha mala matu e su. Langa o la tau ia na matu sawa wari fata. Malo whawhitai, ia le nā. Awala le tala fo ia le. Poro kalame whai atu ia. Pea whapete ua misi wa le maua se awanoa. Lai nau ai fo ia i toi uma i. Ia, o le tala le toi ina fo ilea mata utu. Malo ale ono sai malo fo lo tele. Ia, whawhitai atu. Tato atu i tāpenanga o le foa. Ia, o le Asiata Manaia, wa o le ua matala ia tātou atua oi, whai malangatu, ia ai, o le ase tūlanga o iai tā penanga ma le whaoli oli atu, le tātou ono se fulu tausanga lau fionga ili. Tei whono? Ia, te roa se teimi sa unol mato tei whono, e whionga kote mai tei pāribia, te le al tā penanga Asiata, ono le tūlanga lava o tātou iai le tāpuni puni, ia malele maua fsotainga ana tau nuu ma le teimi le neo le nomo le me. No inga tau mai tai whawa ale le tau nuu ma le aso. Me ta ona, ia pangale. Ia le tau te sisira mani me le tup. Al tatou ta penanga Asiata. Tau sanga ato tatou celebrate. One whole year. Tau sanga ato tatou. Al mela leu fatai mua teimi ni o tatou whalinga whaton. Se furulua masina o le tausanga. Ai lima sutasi tu malo. O lona winga e whai uma whalinga whato angai tono tu malo ne lima sutasi. O lona winga tasi masina. E tai tolu ia talo mua. Lona winga whaia activities in every week. Ale la ti sisir mai. Ele o tu mamai na lau fama, ma lau fisherman, ma lau fai papovi, ma lau fai la fumano, na mena. E na ti tiro mai tama iata fa emo, ale na fa emo atu fai fato anga fo e sa la lai tap tapau. O fa alinga la la fai. O le tu malo ato, e ta iono ta se furu nu, olo na wi. Ya, e mulinga me sa tupu ya pia, ya so e mele la tupu. Mai ato le leile tausanga o celebrate. Tulanga le tatou whamoemoe. O lono winga la Asiata ele la titi. Ai se teimi o na saunoa la i tulanga o tatou tāpenanga le whai e. Ia, se saunoa tu pele fionga le te whono. Te le tāpenanga mo leso mumua. A le tatou te mata i tū. A tatou tau mwhai tatou te fo i level tulanga masan. Ma tu vai tatou si singa fu e na umani. A mata o tolu aso. E na aru lea lua aso. E na aru lea tasi le aso. E na aru lea afa aso. E na aru lea kuata aso. Wasi sila me no e tatum tau. Aru lea whairu ngor sum. Olo na winga la
Asiata, e te lele tāpena ngai tauntu e wha. Manino, e umane, e le i tāpena ni pāpau, i tāpena ni whautasi, i tāpena ni waalo, i tāpena ni turula, i tāpena ni wha iripu. E le iai ma se tāpena ngai tasi, o lo voi a tāpena le tunu i menei siata. E to tō mai a tolo pepa lo pāo, le sino fo, le stau sanga waia, i o atu tisi ngā fua wa. Sauka mai e lu. A te mana tua na aso. Luma lalo puru fo i o le fau. E kasi se whapuku ngā kora. Tasi se whaputu ngā mori sainga, mori Samoa. Tasi se whapuku ngā pepa lo pā. E o tamana sa pangi e na aso. E pai kolo whasoro a kora kaunam. E o ele upu fo le leo. Apia City is sweet and sweeter. A wafe wa Somalia fast. Somalia atore men. Il tato me sa tato e nas. Yo. Al te mila nei, ola e tau fatu langar fina ngalo te fono. Ina e tau langa tonu, ai o te tonu, siata. E lesta mai por kalame le fasol. Alo whaavitai ona fo i o le, tatai mi maratu ia a o tai ia fo i tūlanga o le, fua whaeleleanga ma tase e mai ai tāpenanga o Taromua, ma tūlanga o lo iai, ia, na o le fisilisili mai lava o le ua iai fo i le, o nanga le Tasi Market wai loa fo ia mantoune, e na o le fisili mai wha o le sunga le whawhia ngainga, Reverend Tole F4, whionga le lipule. Ia, se siata po le a, po a whea leo no tau nuu mai woka fia mo moa kuai mo kolo ufi. Ama ia na po e mai nā i le Taromua, taptapa o. Ea mai se fo i o whaisua matulanga o whala au fo i le tamo whamata. Ia, vaku ia sa ofisili la i le whionga tai whono pura whionga minister. Le mati whaatala noa nei. Ia, se la tamai e tau oio na mantu vai nei fua whaile le angala o whionga. Ia, na e musu atua le sunga le whawhengainga e. Le whionga fo i atole e fo, ia, o tāpena atu me uma. Ma o tātou tala le na whai. E a whio mō mai nei. Ale. O te le mana o e watu se mea e tu whesiri le sungar wawhenga inga po whena a watu wai. O te mana o mai lulu lima le lei ma le au whai whatoanga, ma le au whai whaiva, ia ma le au whai la fumanu a tātou nei. Ia maona sila wa le peo no whai atu. E whelo ai uma ma le au whai whatoanga o lo lato whaia ngā senga ma ngā susinga o tātou mea watu. Pe lava mele ona sai. O lela amata na talai poras. Ala ata mo fai lava se awara siri na tau. E mo moli tuaina i memor nei time. Ele na tia fo. Lo fa tali fo le malo tele o Amerika. Pato ata unu umai. Vayason te nei ya afi o pusa isa te tele uma. O fa tu langa ai a wale storage. So e tau na ilunga umai tono. Lesi vayaso. Lua vayaso. Ta penanga lava ia. Ya mafuafua ngā sio utumalo. E tāpena ngo me ave umaiei e fuafa ele ngā lo utumalo. Wawo tāpena lava uia. E mo morisa o tua tāpena ngā ale utumalo. Whapena fo ila ia. Isi fo ia fio ngā irisiri i whaipule. E la muar whaipule ia mo mori me alo na utumalo. Ma le tūri tā ure nā. I reto e whaalangolango lesi. Ia ai lo tutu pēr le aola vea i el tato malo. Ia ma le tutu e vai uma ia lo ni mele au el malo se la taito tasi ia pick up lo el tato malo na ai lo atu le fionga ile safenga e vili atu ile time e te ruo fe sofia el vale ia na ruo mai lo le se to fa felo e mo ata balau ia le manusa mo foi le no foi toai e tu fa fangu man sa e manga ia e maner vala o moso eu vou na me tato me faz isso o mano vala o man sa mo se fa fero e sunga va ven tato o voleta vala vai vala foi vai o le ne no vai e vala o moso e mai mato ina se si la le wa fio maile le fiongo vol telefo ole tofinga le fionga tupu ia fonti ia no le au manga bua le ali masanyo le tofi le tunu o le wa fio mai le watu uma fu fa le nga fa tau tapenanga ai mo mori ale nga fa ftai jata fa ftai fo i lau fionga lau to fa vai malai ono le no fo i male sunga fa fenga pero no fa ya tu tatu tala
o ava noni se wale van tamo mo ia I sa vali mai fa pe se alo le tulu e sau fa pe mai minister o au lea o mea ia lewo ta pena o fale o loa ia au mai loa Samoa chata pala ngona lo nga fa aftai le tu langa le tali lo mana o sa 11 ta fa tali le fa pala ititi el men le Tautai Market alewa. The market is coming back home to our people that needs the help the most, the farmers. And melana fa malo si au nai pa si de malina so ile lau pai o tam fainga nai fai fa tonga tap o fa pe ta fio lai la pe ngole tu ai patona. Ke manisi fo yo le au fa tau ya tu no mau. Le foi tau mo fai tu lava fo pitola au nai exporters le ave temin me. Ya ono wala sa o mal sunga fa venga ya pa mo le fa o ya ila nga fa tai e lava wo fa le I pe o le le mana ia ma le nga fa tai ona o le tau tu ale nei fo ya lo le tunu ona tu te fai to wa fo le pai o le inga malosi ma le fa lu ngata ni fa ma le malu ya safata ya o malu ta we na malu waile sunga ya to le fo ya tau fo sala fa ya nga feng tau le li o le tu Balie. to o fi now e tausia tupu le tu o le matua ya to ya le pule ono I sala fa ya mo nga le leina la nga ya fu mai maunga manuia e malo lo mul se sunga fa fenga oso ya o matua I fa nga e tia ya o tangate it's a godly man Ali. o le o matua I ta pena I se wala sili ona fausia I se pa anga le e mai sa o ato le foa ave I lima o le au fai fatonga there's no middleman Ali. tulanga ina I fetaria ile manuia sa o ato le foa papa I ona au I tangata o le tu vai el palpala manga lulu yaso uma soma ai moli atu mo nga lo fa venga talo malo si mai o le ala so te ru fe to fi fa tato fe vai ne Alo fai le sau noanga mantango fie I oe moni au o mo fo ina fa lupo le no mati wo leva na tau mo fai fo ia le sunga fa fia ngola fia fo le li fai business ia wa tele fo I pam kesi matulanga fa pena me se la fo le tulanga le unanga le Tasi Market ia a wo fia le fo I tulanga pe a o ina tau nu ia nei fo I poloketi ai ngata I lea ole mamalu lo tele o Samoa wo leva na fia tofo le le paisa mo mate ia ayo tatou lo fanua tau lunga fa fsili ma fa mai elta por kalame ia ole na mai tau atu sa afifio le fainga malo manisi o suyo le palemene ile te tala ina o se tasi o fa mo tele ale kalesia le worship center te masalo a sao la utau mamate o le fale tele lava le nei wo fausia I tulanga fa ona ponei ia le foi sa wailo fio te telefono aso finangalo ile vaenga ta penanga le kalesia ya manatu Asiata nasa si le mai o se ngaluenga tele le nei ngaluenga mo le kalesia Yesu worship center ia wa o mai tau o ia o tonu o le paune o le fale tele fa penei wo fatu saina o se auditorium wa atoa uma iai me wa iai fo I male maru sale e to tonu ua matua well fully facilitated mea e malulu no foa set up sound system lighting system a huge screen that guides the whole project sound setup soundproof fully completed Mailela titi 2 miliona tau blocket ya ila uba ai male tirtilo le mamao fo le vision le nei fo I to vine tono le tunu Maota mai eloa was de la savari lus fu mo tupu tau sanga talu ona fatula ile nei fo e kalesia ile tunu lava fo la tota penanga mo Samoa na mata se vai ngai titi ile amatanga ele fionga ele apostolo ya vile vel ma fo e male fatu ya la vina ya walu lava ma wa tupu fa mo
Foi le na mato mafuta ma William me foi le Youth for Christ. Sata pa fitai le tua na taimi sata ita i lo taulanga ya o ngo fa tu spaia. Ele fa ilonga ina se kalesi e falle alta ngata ia ona o le Youth for Christ. O inana ma wel maftanga ma le sunga William ma faltua. Ia walu le mea. Ia ai fa ari lo se fa linga moia. E taulan fa tulanga le kalesi le. Ma o te taofio le kalesia Pentecost City le te lei Samoa. Io mo le van tau fai mai ana tina e le ngate le tiofa sala lau le lau fo. Sau le Kingdom TV. Ia sau I tūlanga I le onga fa missionary. E le we fa fong. O le tūlanga mo mua le wa yeise kalesia matatu nei. Pio kalesia o mai ano mai. O mai fafo. Mali. Ale kalesia le na fa nau mai to tonu nei ono tato o langa fo isa tato wa o ina mai kalesia fa violet au to el watu lai nei to el fa e ma to te lela na la India Sri Lanka o Pakistan male tele no una ele malama tala le o le ai o malala le worship center malala to wa o nga fa missionary le te le ai nei le Youth for le Worship Center Worldwide. Ye malava la lo ye le special team lo ye le laula fono fa bito mal te fono te fono te tupe worldwide. O lo sala lau male la langi atoa ya Amerika, New Zealand, Australia, Samoa tuela. Ele aise vai panoa ele yo ye tau mango le kalesia le nei. Mai le nganga whawhitai la ua tamori mawina foi Asiata. Le ngai whai ai foi la umata whale I. Na aso lava na mai ai foi na whauru whale ma ngai pēr o onga whale tuspa ia. Ia. Whai foi la o nanga I le kalesia le. Whai la umata whale I ma whai la o nanga ia umlo to umlo whanau. Ia au le foi whai la o nanga le kalesia le tuape. Le kalesia whakasa, ia le kalesia metutisi. Ia, ma le worship center. E la wala le tō vine whetari ia, ono tūlanga o tōwhinga. Ia, tate unu whale ai mea uma. Ono le wha moe tau tui no le li. Ai pēno whai atu. It's a great day. Ma o se aso mata ina. I le tō lau wina le amata ina ma le tūlanga u wha ma wina ele. E kalesia tūlanga le o mai o le tala le lei mo la tau. Ma e te momori le fa malo mal fa ftai I le lau afono le worship center le langi atoa ia mai se folte tai e fionga apostolo ia vida ma fo e mal fortua e mai se fol suite tai le fionga ia misa e soto o la tauia o lo nga ru fa tasi o malava I tau whainga o le atina e ino le karesia. Ia ai filo I foi inisio lau whainga lau whai pula o tato parliament. Asa sisira mai li fionga foi il sunga ia le filufi. E wa per tamana o le ata o le fonga na o le karesia le na mapopo le stona. Ia marstelenga ia fwata. Sunga le nta I tamapua. Ia malito tele foi inisio uso o le parliament. E fai e foi e lato mtafale. Al tel tonunga manaia ia Asiata. E te whaalongolongo ai I le tele o leo matango fia leo whainga alwen. Te whaalongolongo le maualesi, te latu le maualesi, ia sau le pese alesi. E whelanu ranu wa iai lo langona e tupu ai pēr lo mauaa o le whaaltanga mo e. E mo mori lo ngang whaafitai. Ua tu la I le nei whale tu matila. I le anga I tai tia whau. Ia, o manatua o tu o tia whau. Ia po tia whau lava. Ang no fonga tonu ale tu wele le malumal. Sa tu wale tia whau hota. O le tatou whale no fonga whare whamu o mua nai Samoa. O le o tau na sunga ia curry, chimi curry. A whaia whang sumalie ma mei naso. Ia, ma whaia le o tau le tia whau hota. Ia, mai Boli le nganga whaafitai le kalesia o nau whaatau wina. Nei polo keti tāua a la uwa ai ma la uwa longo ma la utitilo tonu
ia le li ono le loto te tele sunga le apostolo ma le kalesia fatau nu nei ngalwenga tele alo whaafitai ia manatu awa tala leo malie lau tala talanga i le dei aso me se foi o whaamaninoina me se foi o le sufina ia o le alama le mila le ua tu o whaila tu matawhanga le kalesia ia worship center ia au te iloa foi wa mita whaia e loto i la tau o lo mai mua mawhaafonga le nei taimi ia ua mwhai o na whaau fale ia matau tini tau wao matau nuu le wha moemoenga ma le miti wa lewa na loma se ilo le matila i le nei taimo le afiafi la fatu ia wha mai a mai le talanoanga mai se fo se wha manuianga i le wha whangausia le wo mapaanga le BluTV mai se fo i le totelo i la tau nunga le proklame le nei vaenga o le afiafi ia whaaftai asiata e lea ina le anganga lava o le whaaftai atu e lau tō whaalwa i malae malau o nanga e malau wala wina wa le sufina o le wha malamalamaina o le whaafonga anga si o tātou atunu o le mea siri le na o e tō mangu e le tūlongolongo i lau ngā luenga tāua o le atunu la tō kia fia maua tala le lei ma tala sao i taimi uma ia e tupu fo le vevesi o no tūlanga le tātou wae moso oi ia ma le sao whamtalang ia o lau whatu whananga asiata e le te sunu i mea le ala whale i tia whau e ma le ala whale i matangi ala lua e watu sao ia le upu sa e te leo whaatali ni lau mea tori e savili e po ni tala le taima le usonga po le aile matangi le o le te sau sao al mea leo te watua e i lo awa iai whai o malo o le nganga whaaftaili na i lau tō whalawai malai whaaftai foi Samoa i lato uma o whaipaanga le tātou BluTV ia vi ia le atua whaaftai mo te talo ta poi mai ma me uma lava o whanga solo ile a ruenga le tātou whainga malo o lo le lei me uma lau le tala lau le talo lava ia i tātou onsai tātou maua pele nganga o le loto tele mal whapalpale e wha solo ai pēr le wala wina mal wha solongo le mele at e le whaingofie ai au te talitonu tau nuu lava si tau nuu ngare lei, tūlanga fo i lautou maau ma lautou mimisia, lautou tautua apa, ma lautou tautua i tau malele asiata, lau le atua na te sila fia nei mea uma, whaaftai tele Samoa, whaaftai fo i lau whainga luenga te tofi le atua ala te talo ma le talo sanga, ia o loo toa i pēr manu mosi o tātou atanu, o loo matala pēr o le langi, i le tūlanga o le alofa ma le angare lei o le atu, iana o la o tau wha no ngā manu i nei manuia le tunu. Ia o te talo whai pēr nā siat, mātou te talo atu, tau te talo mai, lau tau alofa tū lai, whaafitai tele le whaloa. Ia, ai o la whaasolo ngā luenga o nei e whiawhi o le fo te anga i atu i fo le sfontanga nei le tau fito, le ala fo nā tūtū mai lumo le tāpol kala. Ia manu tele ina tau lumanga lo te toi, alofa tele atu le walesi whasalalau, ia ma mori lo tau soi foi se taimi foi tātou te whilo iai. Ia mau pēr lau tō whaasiata, te loa le whaingo pia o whaiva. E iai fo ie whaalele, ia ie fo ie mai tau. Ia e mau mai a pēr le ngana tau ave ai le tātou atunu. A le aise ngana, wa le aise nganu. A le aise nganu, ia wa le aise nuu masitu malo, wa le aise amoa. E peo ita te tautau ama i lava o a uma tātou upu matala i ei whaatai me whaisuang. Alie. Tātou olo e whola mata upu le atunu. Ia, tātou teltonu. Olo tāpua i Samoa le au mamala. Ia, ma le au whainga luenga e pa ia le atua le olo tāpua i o tātou whaifu. Manu te leina le nei a whiaf, siata o te alofa te le atu. Whasoi fua mai manuia. Alofa avtai. Avtai lau fionga i le taitai fono o lau fionga le menesta. O le sui taitai fo i o le whainga malo. Ia o le ua sa whaoti le utu o le whaimea, ua sa fo i le whaiva o le Tautai Samoa. Moli atu le mātou whaafitai tele, e le lava fo i upu, e le lilo i sa mātou whaamatalanga. Ia, whaaleo atu ai le anganga fia ma le anganga me. Ia vanoa le au maua whapenei, le ngata i lea, o le manino ma mala malama. Ia o mata upu awa a nofo manino fo i le atunu. Ia e toa lava fo i le tai e peo na e sau no so o i le telo taimi.
Ma tu no fanga memori atu e tawala atu ila ufionga le tai fono e fa leo tu ai le fionga te mai tai pan mia e meso le pale mene an tor fo vita lai ma le fisa fa msinonga meso si tato o tulu a lofa te le atu tato e tapa i fo i le lava yaso pe amo mole tu ai lo soi fo ma so manto o lai mole tai mi fa soi fo ia ma ia fa manuia le tua soi fo la to far vai malai manuia le fiat aftai a fai te mo mia o loa mai Samoa ma nisi o atu moto le Pasifika e pe o fiti matonga e na o le tasi lava le maketi te mo mia le Tasi Market. Tasi Market, e le ngata i fua whatoanga e maua fo i ia fee ma isi me tau mafa mai le moana. E pe ona ufai atu e te maua uma o loa mai atu moto le Pasifika. O le talo le te sila mai ai, numero tasi lea o loa sa palai mai le atu o fiti. Ako karongi ue fo ia yaso ia. Maua foi le umala mai tonga. E le gata ilea, mo ila tau e fia le tātou tama o le whai. E te maua umala vai Tasi Market. Ai whawhetu langa o whaalawelawe? E sa o le lei, e maua tātou pusa pisupo. Tu ai ngā le lei ia leo le pama. E le gata foi lea, maua pusa moa, i so si tu ai ngā sizes. Whapea foi la kako pusa siu pipi. Panse mai ngar ka pusa siu ngar whamule mole. Tai. Tama ia mo fara la vergata foi leo pusa pepe i le Tasi Market. E maua fo i pu mo whaalawelawe in bulk i le Tasi Market. Ia le nā Samoa, a mai ala o na whai umalau whaatau i nei le auranga le Tasi Market. Aua nei e tu muli, ai alofai nei o tātou ai ngai Samoa o le whea ngai markoviti. E iai fo i le lātou o auranga ua tā ua le MoneyGram. E lafo ai tupe mo ai ngai Samoa e le ngata o nisi o atu motu le Pasifika. E tasi lava le no fuanga i te whai ai tūranga uma nei. Le Tasi Market, whale o loi Massey Road i West Auckland, a le ngata i leo papakura i South Auckland. Can you be my wife? Falaya yangi e malele, nike ayele fa'a a falai. Tasi lava a e fia fia i le mano ni mange ua e lai lele. Falaya yangi e malele, nike ayele fa'a a falai. Tasi lava a E Samoa le tātou proklame le nai me se fo o le tātou unanga le nā Tautai A'e le vanga o le fiafi. So e whaasalawina o le whaatalanoanga le sa whataunu le aswan nafi. Ma le songa i le lau le mali topo le whionga fo i le taitei whono. Ina ia nofo manino le mamalu o le atunu. Ia e pei fo i o nā nginga i le Maota whono i le taeona le la. Ia e leila le uwhai atu toi a watu tātou proklame le. Ia wai e fui me le vanga o le fiafi. Au tātou proklame le na. Ia maratu fo le toi mos tātou fo puponga. Aso tai au, awane ingalo. O le whionga minista o leo leo. Ma fale pui pui ala ngata foi lo unanga tau tine mu. E whionga e whaualo. I o uwea kunga. Se o pifi e whaualo e kango i wha tala nota ea. Yes, I'm looking forward to our Talanoa tomorrow with Lea Whionga ia Whawalo. It's always such a pleasure to see you here in the studio, Asiata. E ngata foi lai na o le atau nu umaiai la tau o lo o foi tau mua a wale sise ngā fua a Samoa i Hamilton i whaamna tuinga. Lea Whionga i le ngā whatasi, Lea Whionga i a fui mono po le tau whaile vai malai. Fui mono a Asiata Aloli. Ma le lātou foi a beno le aso taia. Whatau nuina i whaalau loi no le tātou sisi ngā fua. O i lātou i Waikato. Ia, ai o le tātou porokarame nā i nei vanga o le whiawhi a pea. Ia, i o whawhai a Asiata, ia Samoa o le tātou. Ia, Tautai A'e lena. Pa e mo moli atu le whawhitai atu i le tātou sponsors malosi. Of course, Pacific Family Health Group, Pacific 40, Maota o Samoa, and Tasi Market. Ioi. Mangalo sera manga ule tau tamali, la fui fonga Vaetele, tau dual na lau BluTV, Asiata Pio Vaoliko ngata fo ilea, ia ole tau sala la lea le tata BluTV, po le Bluwave, Semu, Patofa atu tato filo ila sotai o le teimasan.